Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu jong jong te in zabain chibai kan buk thau chawa voin hi kumsang hi somni le pathum August ni somni le pariat ani tunlai hian silai manga in beina le in ka ton na chu are deuh thropa amai ro chu Manipur state chunga hian silai manglawin thule political levela nasatakin in beina atheng chomeka kan unaw zofa ten separate administration an ngiata an phut meka hian nagalampang ten harsatna an siam saka he demand hi ando dalani ti an lo pungjar towa hewang hian naga tenen hian demand area chungchanga hian harsatna tuntheng hian alom chomeka hemi chungchanga hian chinfel tumin in biak na po nei aloni towa Manipur naga ten greater Nagaland tia movement an local puimek chu tunhnaya hian zofa ten hetianga demand thar an nei takawang hian amma jong ai khan an ron thar thona sa hewang hian harsat na chu an nei chomek zela hetiang hi ani wangin separate administration hi dimana nataka norchun jom zel tur chuan Manipur naga tenena harsat na an nei hi chinfel ma sakphot atul donin halangta tharum manga chingfel lawin ral pahni dawai chuan ral pakhat do chu athanom jokani hanlo tiang deuh khan tlemin kan demand area hi jimpha deuh khrat don ma se ngai tuana pakhata chuan zofa te hi achan jok ni don maila tuna hi chuan in remna siampui phot mai hi afu ber mayangam te hi ngai tuana pakhata om tel chu ani tabok ani Manipur state ta naga om te hi mirin tlak lo tak tak mai in remna po siampui tlak meulo an hlok na turlam lama thekwal vel mai mai hanni wang hian tuna mei teile kan unaw zofa te inkara buaina chok po hi hunrem changa lo manan tumti hi alang rangin ariata mase hetiang hini masela kan demand sa hi akong kwal thui lam zolawa ol samjoka akong ngai joka kan hu theina turin naga te hi zofa ten kan hlo wang ni lem lowin tharum thona tellowa in biak na dokan kila in rem siam pui phot mai hi atul masani ti hi live calling program kan ron bot saya khan mi pui ta ngai dan tamper chu ani bok ani ole Manipur state boina kan sei chunjom le main Manipura zofa kan unaw te tana ve bur kan khonmek hi update han nei lokila tranpuina sum hi mimal thranem ngai te trongin haron lu bel zela heti rol hian kan ti thin danangin ko khran le pol anga ron lut bi karo hichu ron puan lan thin ania tuntuma po hian bolmual Presbyterian Church of India haranga jao dima hasau asam atangin tholom an khontling khom cheng sangli chu Manipur frontline tranpuina tan hian kan donation kalai me ka hian hanron chungluta anchunga lom thu kan sei takmeu ani hetilai hian kachar sai selatranga langja frontline mantur cheng singkhat sangriat jasari samriat le panga ron chunlu ani boka langja frontline hian manturin voin chunlama khan khilai biela commander lu bernena gp mangin pek chho ngal ania kachar sai selatranga hetan puina ron tho tu te inchunga lom thu kan soibok ani heti rol hian mi puite kan ngan du cheu chu Rainbow Mizo Channel hian Manipur state ta zofa kan unaw frontline omten han mamona pianga an manturin mamona mun frangtranga tranpuina hi pek thin ania target big le manna mun tur big omsa tranpuina ron thoiro hi chu Rainbow kaltlang hian kan latingai chialawa hei hi temin harsatna kan to phadeu hlaka amman na tur mun le tranpui du big mun kan nei nei chuan Rainbow donation account a hian ron lut kherlawin tranpuina dairaka impact thaidan tur kan lo ngai to puidon cheunia ti chuan Manipur state zofa frontline tetana ve bur kan khon athon hina hian donation kan don to jong jong hi chengnoi thum singkhat sangni zaruk somkwale pariat ania ti chuan kachar sai selatranga langja frontline an mantur hian cheng singkhat sangriat jasari samriat le panga hi anron thon chanang ngein pek chua anita
ti chuan tuna hian tranpuina sum kan kolmek hi chengnoi ni singkwa sangthum zakwa le som pathum ani kan live video lampanga report kan ron pek tong khan Manipur state ta zofa frontline omek te ralkap tu tak tak ni silo ambulance manga theitop chua tranpuina na thokmek tu te har satna annayani ti report kan dona wangin ambulance ta hi in kana hmuna te frontline silai muleng vel kara kan pasal thaten anmamo thil chi hrang le in kana hmuna hliam tele nunna chanta te seng hoya phurhon na an tho thina wangin antan hian ahim lo hlea heiwang hian Rainbow Mizo Channelin ve bur kan khona tangin ambulance driver mi panga tele crew member tatan ani hne tang hian lom thu soina kan donglet ngal boka andon zia kangang hian kan han chiar chua kange lom thu soina kan soina ngam lo kan mamole be sei phak lo thil pek min pe hi Rainbow Mizo Channel hna lom thu kan soina tak meu ani kan buaina wangin mamo tam tak kan naya tluk luna tur kan nei cheu hi kan tha among tak zet ani Rainbow Mizo Channel vulzel ro se kan lo meti in investor nena ambulance than lak nen he thu hi minron thon ani ambulance driver le crew te in lo mang tho hian Rainbow Mizo Channel po kan lo ma tranpuina sum ron hlan tu te mizo mi pui tele mun tranga zofa zongjong te in chunga Rainbow Mizo Channel chuan lom thu kan soibok ani kan puan mek lai hian tranpuina sum hi kan don bel lea Kuaklong Kaukran Presbyterian Church of India Kachar District Assam atangin Manipura kan unaw zofa frontline tranpuina turatan hian cheng sing ni anron chunlu bel lea Kachar District Kuaklong Khua Presbyterian Kaukran te tranpuina sum inron hlanawang hian lom thu kan hril bok cheu ani Manipur state kan unaw zofa ta hi in pum khata in lom khoma trangrol turin voitam tak kan chanela hian fuina thu te thuron te kan lo peto thina tuna hian pathian zara chung tele chibil thrang hroi tu te thanem ngai na zara kanin lungrol na le in pum khatna te kan tho ho na te thajokin siam chomek zel ania hei hi alomom tak zeta Mizoram state chunga mizomi pui tele tlang tranga zofa te trangrolin tranpuina sum hi ronhlan zel turin kan som tak meu cheu ani heti lai hian meitei ho dominated area chunga thuthar thilthleng thar hauma hei hi kan soima hian abul thut hi han soima salokila August ni somle pariata khan Imphal khopui chungle meitei dominated area mun tranga Border Security Force BSF Central Force Statue Buena chuak beng dai turle Manipur State Sarkarin danle thupek aken kona konga tranpui tu turatana thonlu anni angin mun tranga patrolling nain ankal thina mase BSF te hi khaminia khan patrolling nei hlei theilawin kotlaya mipui pung khom ten andanga kothlar mun tranga danbe ani taka wangin an operation po tichun jom theilawin dan Imphal Valley le Achevel Valley area zongjonga te har satna antokta ani August ni som pariata khan notice now chuan report anlo pek to danin Manipur state chunga meitei dominated area hian BSF te hian har satna lian tak mai antoka BSF ADG Sonali Misra chuan chelhei theilo khopa kothera te mipui ten handan ta ka wangin Manipur state governor Anusuya chu an hmuwa heng an mani dodala mun thren khata security personnel te dangbet tu mitam ber hi chu women folks anti meicherwal pungkhom te ani tin asoi chuaka boina hi beng dai tur chuan mipui tam jok le sipai tlem jok tein kara hian nazoka BSF te hi anche ta trulani ti an hret tirboka hetianga BSF ADG in Manipur state governor amhua hethu asoi nuloka hian August ni somle pariat zirtobni avek khan Bisnupur district chunga meitei meichapol tharum thona ngaina ni Mairopai Bishota chuan BSF patrolling culture hi lodang lain BSF te hian movement engma anei thei talawani tin notice now chuan an report ta ani mase BSF ADG in Manipur governor Amhu Khan BSF force te hi tunaya tamjok Imphal khopui chungle
Valley area le Hill District in Rina buffer zone nai mun then khata te thon lu alorem ti puita ani Massachusetts chuan omzia hanai chem le The Hindu chuan report anpek danin nimin Sandaya Khan Manipur state chung abik takin Imphal khopui chunga sipai tam tak anum to chungin fresh violence tharum tho na achuak tharle ta mun then khata silai ruk chuani bokane tin han reporta heng thil jong jong athen hun hi Manipur State Assembly session neitran ani huntur August ni somni le pakwa hi ruatlok nin Massachusetts ni athen ma nin ni chau aloma Imphal khopui chungle Bishnupur district a Borok thalo tak mai athleng le ta ni Hindustan Times sian report anpek zeldan chuan Northeastern State jinga Manipur State chunga hian Borok thalo chu alin al chok mek zela hetingkara hian assembly session nei turin Manipur State sarkar chuan roman na anei mek boka nimin Sunday chunhulam panga khan Imphal khopui chunga hian in pathum lai mai meitei tu ti hriat lo ten an halani meitei ho ten in an hal te hi zofa ten an chuasan nu zofa te in le lo vek ania Newlam Bulen Imphal West District chunga ani in hal tu te northern tur hian Imphala security personnel ta chuan tear gas an kap chuak nuala meitei te dominated area chunga Newlam Bulen big hi zofa te an chana mun big ania security personnel ten hetianga meitei ho ten in hal tuma an pungkhom chiam mai hi nodar tuma tear gas an ka chuan nuwa hian tharum thoin ti boina chu athleng juita heng security force ta hna tang hian tharum tho tu meitei mipui te hian silai an chu saka meitei security guard jinga an ho tu pa health director ni na lochal to thin kera jo chuan asoidanin hetianga tear gas an ka chuan nuwa hian mipui te hian security personnel te hi ronbo thutin meitei police ten hian boina antok ta police te kutatang hian AK series assault rifle panni anchu saka heibaka hian carbine anchu sakboka silai mudang henge mozat po anlak sakboka ni tin ha report ani Imphal Valley le Valley area shrimshima hian thilrin omlo le oyomlo tap thil hi atheng rangmaya tuntuma po hian boina hachokani chuan Imphal khopui chunga hian kan soita kang khan Manipur State Governor hian BSF security force tachu tamjok deploy phalna alo petowa hengmi te hi anom trawin harin oma tin meitei police te hi silai le tear gas tena na in ready sa thlapa om ania tear gas po an ka chhuat hu an soiboka hetiang ani chung hian engtin nge mipui kutlong maya beitu te hian silai le amu te hi meitei police te humlai rang hi an chu sak thai ti hi hethil thleng chungchanga zona om ta chu ania khovel hian hethil thleng hi an pompui thain harin omlo boka silai ne na in ready saveka mipui boina metmit tura kal police hote kudatang hian meitei mipui pungkhom ten kutlong in silai le amu tam tak anruk chua saka hei chau hinilowin police te hian mipui te hi andang talo top boka Newlam Bulena hian zofa te in pathum ngot mai chu an halal hluah bok ani meitei police district police officer ta chuan thu chua an siam danin heng thil te tu te hi mi tu ti hriat lo misual rol te ani tin an pong zara ma se hanina diktaka chuan chiang takin in hal tu tele police te hna tanga silai chu sak tu te hi chiang taka an hriat ngai po arinoma Masen mandu lautia hian thutluk na siamila adik berome heti lai hian thiam chan na tok tur chuan security force te hian silai thren khatte an man chok vezel boka masel elama mi puiten an chu sak thaizel boka voin chun vela khan India Today notice in report an pek dan chuan darkar somni pali kalta chunga khan Manipur State chunga hian silai ruk chua pasari chu security force ten operation anaina manchua ania silai mu jasom pakhat chu manchua ani boka heng silai le amu te hi lamka district chunga boina le inka na chuak thut thai din muna adin na mun area mun than khata te ani tin an report bok masa hetianga hill area le valley area in rina border vela thilan man hi lamka district chung angin soima sela
mấy tay hậu tên hẹn trăng an man nghe dâu pha kan u nau tên hẹn trăng hiền an man sak tê ro hi chu fin fiat thei ani lawa border area ani miawa wangin a khoi lam ve ve po ani thei ve ve in alang boka kan u nau tên hẹn tranga sipai ten operation an nei na an man sak to te rang rang hi silai ruk chualam ni lawin silai tra sumle pai tam tak senga an lo kol ve chu ti pal thil thua man sak ani thina heng hi combing operation an nei na silai ruk chua an lak let anga Manipur state sarkar hian apong zar vek thina hei hi thil poi tak po ni in alang bok ani report atanga alan zeldan chuan lamka district baka hian thobal te kakching district te Bishnupur district le Imphal West district chunga te operation hi kalpui chunjam zelania security force ten tuna hian ral thum bo zon na hi anthok mekani tin an report bok zofa te dominated area lamka district hi ronman son lian viau masela zofa te dominated area ni tho ma se metai engemazat ache vela anchen vena mun kangpokpi districta naka anti sipaiten checkpoint an siam na mun atangin metai ho na atang hian silai pakhat le midang panni akol tu te manani tin an report boka hei hi zofa kan pasal thata jinga mi chu anni lo ni in a hriata metai ho ninga ya hriat ania hei baka hian Imphal West district chungbika silai pathum le amu zale pangaman ani boka Imphal West district anman hun hi nimin August ni somnile pasari Zinkar mataka khanani tin report ani bok ani Manipur boina chungchang kan soi hian Central India in malak mek dan le BJP sarkarin ramchunga malak dan te kan soi lo thai lo thrina tuntruma po hian han soi lang le lok taila khovel hi ram pakhat thunai na sang tak nuaya aom thaina turle paisa currency pakhat in man trom tura in paima sabera India hi siam antumani tikha report kanon petoa tichuan nimin lampanga khan nizan thleng khan Johannesburg South Africa BRICS summit lian tham tak mai chu huai khot ania heta hian new world order khovela thilti thai ber tur chu din dan tur chung chang ngai tu anita ani BRICS trangrol polta hi hansoi fialok taila atira chuan BRIC BRIC tin soi ania heta hian member omjung ta chu Brazil Russia India le China te ania tichuan S bel le anita SC South Africa soina ania tichuan tun thlenga BRICS member zinga hian Brazil Russia India China le South Africa te hi member nget chu anita ani hengram te hi ramlian tak tak le khovel GDP pumpuya tanga chhut poa lian tak ania BRICS member ram panga mipui cheng jongjong te hi khovel pumpuya mipui cheng jongjong zata tanga chutin za somli zat ania khovel mipui zat vedeu tho chu BRICS member a hian hantelti na ani tichuan khovelin ha chhut dan chuan India hi BRICS member hani wangin India khole tui Indian citizen jongjong chu BRICS member a chiar kan ni telta ti na ani atira chuan heng ram sang Russia kai hroina hnuaya intel khom ta hian anthil tumber chu member ram tin te economy nasataka choisana develop hi anthil tumber ania mase chuan thil tum chu US le western trangrol polten Russia laka hrek na anpeka wangte China laka hrek na anpek na wangte hian harsat na antokta ani mase khovela ramsang ten BRICS leader te thuchuak hi angai changranga tin ngaiven po angaiven lebokti ahriata heng ramsang paruk te hian nimina South Africa khopui Johannesburg 15 summit anaina hian BRICS trangrol pol chu lian le ropui taka siama amem baram te po ti len hantum donani ti anpung zara nimina BRICS summit anaina anrorel na live covering rontitu tele voin lama the Express Tribune tan report anpek dan chuan new world order din turin engtiangin ngem ma anlak chunjamang ti hi an ngai ven meka an soi ho mek chuni tin han report ani tichuan nimina summit anaina hian chiang taka han punjar chu BRICS leader ta hian an member tan ram paruk an la thar donani ti an pung zara
hetianga BRICSin malak na chan chu New World Order din tura an malak na kipui ber pakhat ani thu an soilang bok kumsang hile somni pali January ni khata hian heng member thartur ram paruk te hi laklu ani dona chungta chu Saudi Arabia, United Arab Emirates, Iran, Egypt, Ethiopia le Argentina te ania. The Tribune Expression report anpek jaldan chuan heng ram paruk te baka hian ram dang somli veljat chuan BRICS chungchang hi an ngai venin an member ni deal na thelu ve chungchanga hian ngai tuana an seng mekani tin an report boka nimina member tharatana an pomtak January ni khat kumsang ni le somni palia laklu nitur ram frang kanron soitak tanen khan an via belkom hian GDP size chu lian tak anita chungyom zia chu an ram chung thawatanga sumle pai an de chua thin chu sang tak anitoa GDP hi dollar trillion somthum le pakhat ain atam to jok ani hei hi chiar sen lo ani deu bermaya atam jong hi mizo tonga chuan asoina kan nei lova US dollar trillion khat hi kluk le ding on sing khat ania ti chuan han puntir taila kluk le ding on sing khat lir somthum le pakhat chu tam tak anita ni kongeng kima khovel obbe veka western le US chakna tharui zongjong po Triadar sakveka New World Order din chu anthil tum anita khovela thunai tu sang berle ropui bera inlan chua antum meka tuna BRICS member ni rondil tu member tana anpom tak ramparuk tanen hian khovela oil lampang export tu oil khral chua zongjong atanga za somrian thi BRICS member ramte tanga khral chua aniti na ania tichuan BRICS hi lian taka khovela hian ronding chuak loi thai din muna ading ta ti na ani hethil chungchang New World Order hi report kanron petowa khamitum khan New World Order siam turam hi chuan BRICS hi an chak tok lawani ti tele hei hi insoi traina thilmai ani tia comment po kandong nuala masani mina BRICS summit an nei na hian chiang taka an tarlan chu New World Order din dan tur an ngai tuani ti hi India media tele khovel media dangte point thupuya anman berchu ani tabok ani kanron report te hi adik ngayam ti infin fia du chuan Google khan thui tak type po angai lowa BRICS New World Order tiringot pon hanjongula khovel media sang ten an report chervek peyom lo khop report tam tak in muthayang Russia le Ukraine indona chungchanga po hian boina tam tak oma sala United Nations Organization in voitam tak Putin hi vowin in dauna titop turin hanlo titoa heba ka hian European Union point in biakna tanai puin hrekna tam tak alo kalpui to boka US point hrekna tam tak anlaka alo pong to boka khovela military alliance lianberle laom bera ansai thin NATO North Atlantic Treaty Organization po Ado dal tu lian berzing ami hanni boka masa heng zongjong hi Putin hian engama angai lawa International Court of Justice in thutluk na hansiam po enghe huwa angai chuang lo bok achan chu heng zongjong aya ro puile lian zoka dingchok tur hian BRICS hi ain bot sai meka nimin summit anai na khan chu ti hlotlin ani thaina turin khang member thar te kha laklu turin pom anita hengmi te hi laklu ani felhuna chuan United Nations Organization aima hian BRICS strong role pol te hian suman nga jok dona khovel dominata obed vector hian theina sang tak an nei bok don ti na ani international politics expert tele analyst thiam tak ten hanjir chenna hansai chuana chuan BRICS hi antumanga handin chua main khovela hian indo pui pathumna athleng lawang ti soi thei ani lowa khovel ramfrang te hian hetiang taka polian le ropui powerful tak adin chua hi rem antidon lawa chuwang chuan antum hi anhlen chua main indona rap thak tak chu athleng ngein anring bok ani hemi chungchang kanhan soidu na chan chu mipui te in soi traina turatana kanron ti ani lawa Manipur state ta kan unau zofa ten metei holaka harsatna antomek le Central Sarkar angoi theidan zongjong te tun thlenga boina beng dai du lowa Imphal khopui chunga dan lo anga metei ho an chet chiam na po
Central hian action lakna pakhat ma anei du lo hi BJP kai khruai Central Sarkar hian tlang taka soi chuan khovel mit mai ven na pakhat ma anei lo ni in a hriatani zofa te han chen na more tauna hrialeng meka damdoyan supply lo chu thukran ni sela anei le bartur thangin meitei ho ten hregril tram tumin thei top an chua hei po hi India Sarkar hian enga ma angai lova humanitarian aid mo humanitarian corridor po engma siam du lovin tun thleng hian more cheng mi pui te mangang le buai takin anum mekani tichuan kan unaw zofa Manipur state ta omek te frontline tranpuina turatana Rainbow Mizo Channelin ve bur kan khon meka hian thanem ngai taka ron tho zel turin kan som chewa kanin unaw na te kanin lungrol na te siam that ani chomek zela mithren khat jinga har sat na omma sela atamzo ka chuan inzom khom duin inzom khom na tur lam kong chu kan zo chomup mup ania chuwang chuan in pui chan chang tu Mizoram chunga tang ngai po hian mi pui ten kan thei top chua tran pui na sum manga a thei chin china an har sat na te sut kian pui tur le an ta na mal som na ni turin isum le pai inei mangkhan ron luang chok turin kan som tak meu che ani tranpuina sum pek thaina video kan ron tarlana te hian englai point tranpuina sum hi pek thai rang ania khovel mun thrang thrang le tlang thrang thranga zofa omjong jong te hi kanin tel khoma hrui khat buana kanum lawani chuan he khovel boruak inmung mek le in her danglam chomek boruak han thlir hian kan ting chuak zolawang ti hi thil chiang sa ania chuwang chuan tuna hian Manipur state ta kan unaw te kan tran pui han ringot lawa kan ram kan sakhua kan nam hum himna tan thei to pin ke kan penani ti hi hrathau turin kan ngen cheu ani ole khati jong kha tuntruma report kan bot sai thei te nile phot sela kan video lo thir tu te kan channel la subscribe lo te khan milo subscribe sakjal turin kan sombok cheu ani ti chuan lo nen kol thaula Rainbow Mizo Channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle theu donia